Please welcome Tylor Swift. Mu ruganda rwa muzika hari abageze kuri byinshi umuntu wese atapfa kwiyumvisha afata imitima y'abanyamerika barirwa amamiliyoni menshi. Uza abahanzi benshi nka ba Jay-Z, uza abahanzi benshi nka ba Rihanna n'abandi bose bagiye batandukanye, gusa nta muhanzi n'umwe muri aba ngaba ukunzwe cyane nk'uko tugiye kuvuga Tylor Swift. Uyu ni muhanzi kazi ukunzwe cyane kurusha abandi bose ku mugabane wa Amerika. Iri zina rishobora kuba ritumvikanisha uburemere bukomeye cyane mu kurivuga, ariko numva ibikorwa birondorwa mu kurisobanura urafata umwanya wongere kuritekerezaho. And the Grammy goes to Tylor Swift. Ibihembo 12 bya Grammy Awards n'igihembo cya Emmy Awards, American Awards 40, Billboard Music Awards 29, ari nacyo igihembo gikomeye cyahembwa umuhanzi kazi, ibihembo 100 bya Guinness World Records, ibihembo 12 bya MTV Video Music Awards n'ibihembo 12 bya Country Music Association Awards. Mu gihe urutonde rw'ibihembo byanditswe kuri iri zina rugikomeje, reka turebe inzira ibi byose byamusabye ngo bigereho n'impamvu yakunzwe cyane kurusha abandi bose atari no tumaze kubona. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, njyewe ukibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Mbahaye ikaze. Tylor Swift yavutse ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1989, avukira mu gace kitwa West Reading ko mu mujyi wa Pennsylvania wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaye nahakurira. Ku myaka y'ikenda y'amavuko, urukundo Tylor Swift yakuze afitiye umuziki rwatangiye kugaragara ubwo yajyaga muri bandi y'abana aho yakiraga hamwe nabo amasomo y'umuziki. Ku myaka ya 10 y'amavuko, Tylor Swift yanditse indirimbo ya mbere mu buryo bwa kinyamwuga, ubundi mu mwaka wa 2005 asinya amasezerano y'imikoranire na label yitwa Big Machine Records. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2006 nibwo Tylor Swift yashyize hanze album ye ya mbere yise Tylor Swift. Iyi album ye ya mbere yayitiriye izina rye. Yagurishije kopi zayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaga 5,871. Ubwo ntabwo tubarimo izagurishijwe muri Canada. Iyi album ye yise Tylor Swift yaciye agahigo ko kumara ibyumweru byinshi kuri Billboard 200 chart, cyangwa se icyapa kijyaho indirimbo 200 zahize izindi. Album ye ya kabiri yashyize hanze mu mwaka wa 2008 yise Fearless, yabaye album ya mbere yamaze umwaka iri ku rutonde rwa Billboard 200 rw'imyanya 10 ya mbere. Iyi album kandi yabaye iya mbere muri Australia, Canada na New Zealand. Niyarekeye aho kuko no mu mwaka wa 2020 yashyize hanze album ye yise Evermore, niyo yise Folklore, zinjije akayabo ka $23,800 z'amadolari. Ubundi atwaraho umugabane wa 63%. Hashingiwe ku mibare igaragazwa na Forbes magazine, album ze yashyize hanze bwa mbere zari zifite agaciro kabarirwa muri $200,000 z'amadolari. Mu mwaka wa 2021 yongeye gusubiramo indirimbo ze za mbere za kera, anongera gushyira hanze album ze enye za kera kuzivugurura. Mu mwaka wa 2022 Tylor Swift yongeye kwinjiza akayabo ka $92,000 z'amadolari, ubundi ku rutonde rwa Forbes rujya abami n'abamikazi 10 b'imyidagaduro binjiza gatubutse kurusha abandi, aza ku mwanya wa 9 nyuma yo kwinjiza asaga $720,000 z'amadolari muri mwaka wa 2022. Album cya Tylor Swift yashyize hanze nyuma yo gusazura za kera mu mezi 2 gusa zari zimaze gucuruza kopi 6,000,000. Uretse ko umuziki waramuvuburiye inote zitubutse, izina ryabaye inzira imugeza ku yindi soko y'ubutunzi budaturutse ku bihangano bye gusa. Yinjiye mu bucuruzi, amufatanyabikorwa na brand z'ibicuruzwa bitandukanye mu kurushaho kwinjiza amafaranga atubutse. Hamwe n'urukundo rw'abafana, ntabwo byatwaye igihe kinini ngo ubucuruzi bwa Tylor Swift bube bwagutse. Mu bicuruzwa yashyiraga ku isoko byabaga birimo imyambaro, accessoires n'ibindi byose byongerwa agaciro n'izina ry'iki cyamamare. Imikoranire ye na brand zitandukanye nka Keds, Dutch Coke na Apple Music ntabwo byazamuye ingano y'amafaranga gusa, ahubwo byarazamuye brand ye. Uretse ko umunyamuziki mwiza n'umucuruzi mwiza, Tylor Swift yagaragaje ko afite n'indi mpano y'igitangaza, umukinnyi wa filime. Mu mwaka wa 2014 Tylor Swift yakinnye filime ye ya mbere yise The Giver. Nyuma itangira kujya inyuzwa no ku rubuga rwa Netflix runyuzwaho filime z'uruhererekane. Kubera ibi byose, Tylor Swift afite ubukungu budatandukanye cyane n'ubw'ibwami. Afite inzu iherereye muri New York City, Los Angeles, Rhode Island n'i London hari inzu ye. Tylor Swift afite izindi nzu nyinshi zimwinjiza amafaranga menshi ku bazikodesha.
Nubwo muri akanya tabashije kurondora imitungo ye yose, ikizwi nuko muri uyu mwaka wa 2024 ku rutonde rw'abamikazi bakize kurusha abandi dukesha Forbes rumaze icyumweru rusohotse, Tylor Swift ari ku mwanya wa mbere n'akayabo ka miliyari imwe na miliyoni 600 z'amadolari mu myaka ye 34 y'amavuko. Aya mafaranga ntabwo ari imirage yarazwe, ahubwo ni akazi katoroshye yakoze kandi ntabwo yarya wenyine, turaza kubibona. Uyu mwanya wa mbere wahoze uriho umuhanzi kazi w'icyabamare Rihanna, uyu nguyu wakabatunze akayabo ka miliyari imwe na miliyoni 400. Ibintu byinshi birenze uz'umuhanzi kazi yabaragezeho kuri murandasi uhabona Tylor Swift mu myanya y'imbere. Gusa impano ye n'amafaranga ntabwo ibi byatumye akundwa cyane na benshi nk'uko meze ubu, ahubwo umutima we wo gufasha abababaye nibyo byatumye yigarura imitima ya benshi. Mu mwaka wa 2008 Tylor Swift yahaye umuryango udaharanira inyungu uzwi nka Croix Rouge ibihumbi 100 by'amadolari yo gufasha abaturage bari baburiye ababo n'ibyabo mu mwuzure wari warengeye agace ka Iowa, watangiye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu ukarangira ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2008, ugasiga wangije imitungo ibarwa agaciro ka miliyari 6 z'amadolari. Nyuma y'imyaka 2 yakurikiye bibaye ubwo Tennessee yarengerwaga n'umwuzure mu mwaka wa 2010, Tylor Swift yatanze ibihumbi 500 by'amadolari yo gufasha abaturage. Nanone mu mwaka wa 2020 ubwo muri Tennessee hibasirwaga n'inkubi y'umuyaga udasanzwe wangije imitungo y'abaturage bari bahatuye, ndetse bamwe muri bo banahatakariza ubuzima, Tylor Swift yatanze miliyoni 1 y'amadolari mu gufasha abari bagizweho n'ingaruka n'iyi nkubi y'umuyaga. Niyarekeye aho kuko yanateguye tour y'ibitaramo bye yavuyemo ibihumbi 750 by'amadolari yose yageneye abantu bo muri Tennessee bagizweho ingaruka n'ibi biza. No mu mwaka wa 2016 Tylor Swift yatanze miliyoni 1 y'amadolari mu gace kitwa Louisiana ubwo aka gace kari karengewe n'umwuzure. Mu mwaka wa 2017 Tylor Swift yahaye ibihumbi 100 by'amadolari umuryango udaharanira inyungu witwa Dolly Parton yo gufasha abari bahuye n'ibiza muri Houston. Hirya no hino yagiye atanga amafunguro ku babaga bayakeneye. Yafashije bamwe mu kwikura mu bukene, aho yateje imbere imishinga itandukanye y'imbere mu gihugu abinyujije mu gutanga miliyoni 55 z'amadolari. Tylor Swift niyazamuwe n'umuziki ngo yibagirwe abawihebeye, kuko yanateye inkunga itsinda ry'umuziki ryitwa Songwriters Hall of Fame rihereye mu gace kitwa Nashville. Nk'uko n'ubundi ari umukinnyi wa filime mwiza, yanafashije ikigo cy'amashuri cyisumbuye cyigisha ibijyanye na sinema gihereye mu mujyi wa Hendersonville High School's Auditorium mu mirimo yo kukivugurura. Tylor Swift yashinze ikigo gishya cyigisha umuziki, anahereza ibigo by'amashuri bitandukanye inyubako zo kwigiramo. Mu gushyira itafari mu burezi bwa Leta Zunze za Amerika, Tylor Swift yahaye abana amafaranga n'amakayi byo kwifashishwa mu buzima bwabo bwa buri munsi bwo ku ishuri. Yabonye ko ibi bitaba bihagije mu gihe umutekano w'abana waba utizewe, afatanya n'ikigo gishinzwe kubungabunga umutekano cyitwa Tennessee Association of Chiefs of Police. Tylor Swift yakomeje kugira uruhare mu bikorwa by'impuhwe. Mu mwaka wa 2011 ubwo yahabwaga igihembo cy'umwaka cyagenewe umwami w'imyidagaduro, yahaye ibihumbi 25 by'amadolari ibitaro by'abana byitiriwe umutagatifu Yuda St. Jude Children's Research Hospital. Tukiri ku bijyanye n'ubuzima, Tylor Swift yakoresheje ibitaramo bitandukanye bishishikariza abantu kwirinda indwara ya kanseri, ndetse no mu gihe cya COVID-19 atera inkunga ibikorwa bitandukanye by'ubushakashatsi bwari bugamije kumenya igitera indwara ya kanseri. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko Tylor Swift yanateye inkunga ibigo birwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Yateye inkunga agashami ka UN cyangwa se ka Loni gashinzwe ubuzima, World Health Organization, anatanga amafunguro ku banyamerika benshi mu gihe cya COVID-19. Tylor Swift ntigeze yibagirwa abafana be, kuko yanafashije abafana be bari bafite uburwayi butandukanye mu kwishyura amafaranga y'ibitaro ku batari bafite ubushobozi bwo kwishyura. Ubuzima bwa Tylor Swift bwuzuyemo ubukire n'urukundo, byagakwiye kuranga buri muntu wese ushaka kugira icyo amarira umuryango mugari abarizwamo. Kubera ibi byose, Tylor Swift ntakunzwe n'abakunda umuziki we gusa, ahubwo anakunzwe n'abakunda umutima we wuzuye impuhwe no gufasha. Ngo uyu muhanzi wa mbere ukunzwe kurusha abandi muri Leta Zunze za Amerika, n'impamvu akunzwe kurusha abandi, Tylor Swift. Ni munyemere iki kiganiro tugisoreze hano, tuzakomeza ibindi biganiro ubutaha. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Ndabashimira cyane mwese mukomeza kubana natwe buri gihe. Naho ubutaha.